إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Barcha maqtov alamlardan xo'jasi buyuk Alloh taolaga tegishli. Alloh shukr etamiz, ondan g'ana yordam so'raymiz, ondan g'ana gunohlarimizdan g'afur o'tinamiz. Nafislarimizning nasharligidan, ham amallarimizning buzuqligidan ona sığınamiz. Birovni Alloh to'g'ri yo'lga ko'ndirsa, uni bir kimda adashtira olmas. Akimni Alloh subhanahu va taolo qoldirsa, bir kimda uni to'g'ri yo'lga ko'ndira olmas. Diristlikda Allohdan boshqa ibodat qilishga haqli bo'lgan birgina ilah da yo'q. U yolg'iz, onun hech tengdoshi yo'q. Ham Muhammad onun quli ham elchisi degan shahodat keltiran. Ey mu'minlar, Allohdan haq qo'rquv bilan qo'rqingiz, ham shin musulmon qaligizlarga o'ligiz. Ey kishilar, sizni bir nafsdan xaloq qiluvchi Robbingizga taqvo bo'ling'iz. U odamning o'zidan xotin yaratdi. Ham ikkisidan ko'p erlarni ham ko'p xotinlarni dunyoga chashdi. Alloh ismi bilan bir-biringizdan so'raysiz. Şulay bulgaç, Allah'a taqvo bo'ling'iz, ham yaqin tuğanlık jiplerin özüden saqlanınız. Allah bit sizin var şaşlarınızı tekşirip kuzatuvchi. Ey müminler, Allah'tan qo'rqingiz, ham haq bo'lgan so'zlarni gina siylagiz. Şu vaqtda Allah ishlaringizni ham amallaringizni tuzatir va gunohlaringizni yorliqlar. Birov shu ko'ngildan Allohga ham uning rasulina itoat etsa, u kishi hech cheksiz ulug' ustunlikka erishdi. Haqiqatda eng xayrli so'z Alloh taolaning so'zi. Ve en hayırlı yol Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yolu. Barcha yamalık bid'at ve barcha bid'at adashu, ham barcha adashu o'tqa ete. Ham sonundan bir kimga da sir tugul. Yer yüzündeki barcha musulmonlar da Qur'onni haq deb tanıylar. Onu to'g'ri yo'lni ko'rsatuvchi, yolg'on bilan durustlikni ayira turgan yo'l ekanini tanıylar. Alhamdulillah. Qur'on yo'li bo'yicha boruv Durustlikda ol baxtga ham o'ngishga erishishning sababi. Ondan yiroqqa yo'q, barcha bala qazolarning shig'anig'i. Allohning so'zi yordamida bir-birisi bilan qon quyishgan, axloqsizlik sozlig'iga botgan qabilalar do'stlashdilar. Qardoshlar bo'ldilar. Ham o'zlarining yuraklarini bir-birisiga qarata bo'lgan muhabbat bilan bayladilar. Shu bek zo'r o'zgarishning sababi bizga qadar bo'lgan birinchi bu musulmonlarning Qur'onga niqlab yurishulari. Qur'onni shundan da Alloh so'zi ekanini tanib, shuning bo'yicha yashavlari. Shunga ko'ra da ular orasida qarshiliklar, bahaslashuvlar bo'lmadi. Ular birdan bo'ldilar. Ham bir nindi dushmanlar da ularning orasini iza olmadi. Dinni durust anglar uchun Qur'onga ham Peygamberimizning sallallohu alayhi va sallam sunnatini yerga kerak deb biz borimizda. Bugungi kunda barcha musulmonlar da Qur'onga ham Peygamberimizning sallallohu alayhi va sallam sunnatini yeramiz dilar. Lekin shunday halni ko'ramiz. Musulmonlar orasida birdamlik yo'q. Ko'p masalalarda bir-birimizni anglamaymiz. Fitnalar g'il chiqib turadi. Bunun sırrına taşınır için türlü konferensiyalar, yig'ilishlar uzdiralar. Sebep neden ekandilar? Bunun sebebi bir g'ajib. Ham problemani yechishda da bek yengil. Allah subhanahu va taolo o'zi bunday vaziyatdan chiqib yo'lini ko'rsatadi. Allah subhanahu va taolo
Tevbe suresinin 100. ayetinde ayette Es-sabiqun el-evvelun minel muhacirin vel-ansar وَالَّذ۪ينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا أَبَدًا ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Kalganlarını uzup gitkenler, muhacirler, hem ansarlardan, hem Allah'ın yoluna katı itip yergenlerden Allah razı. Allah da Allah'tan razılar. Ulalarga yılgalar ağıttırgan cennet bakşaları hazırladı. Allah anda məngə kalırlar diye Allah subhanahu wa ta'ala bu büyük ulaşa girişidir. Muhterem din kardeşlerim, bu ayetten şunu anladı. Allah üç tür kişilerden razı. Hem onlara cennet hazırlayan. Allah muhacirler, ansarlar, hem onların yoluna katı itip yergen kişiler. Bugünkü günde biz muhacirler ya ki ansarlar bularlar mı? Elbette yok. Allah bizden razı bulsun için nişli alabız? Özümüzün inanılarımızda, yani akide meselelerinde, özümüzün söz amellerimizde, yani ibadetlerimizde, sahabelerinin yoluna yerge değişmiz. Şulay Allah subhanahu ve teala El-Baqara suresinde ayette فَاِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Eğer Allah siz inangan nersege inansalar doğru yoldan varırlardı. Eğer de indi baş tartsalar haklıktan ayrılganlardan bulurlar. Allah seni onlardan ya Muhammed azat eder. Hem o işitüşü bilüşüdür. Kur'an tefsirinin büyük yaxşı bilgen büyük galimimiz Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem sahabesi Abdullah ibn Abbas radıyallahu anhuma bu ayet turundaydı. Bu ayette söz sahabeler hakkında baradı. Yani eğer de Allah, yani bütün kişiler siz inangan nersege inansalar, yani siz sahabeler inangan nersege inansalar, şu vakit kına doğru yoldan barırlardı. Bu ayetten şunu anlayıbız muhterem kardeşlerim. Biz doğru yoldan barıtıp Allah özü koygan şartını ötesek kine bara alırız. O da bulsa sahabeler yoluna yeru. Allah iman getirgen tisli iman getiru. Hem Allah yolundan doğru bargan tabiinler, imamlarımız yolu bilen baru. Şuna göre de bizning ışanmağımız, söz amellerimiz Allah'ın kibik bulurga tiyir. Eğer birisi bulayken biz her daim fikir karşılıklarında, fitnede hem Allah bizni Peygamberimizden sallallahu aleyhi ve sellem azat etkenler retinden buluruz. Allah özü saklasın. Al-İbad ibn Sariye Peygamberimiz bizge vasiyat etti deyip söyledi. Hem Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem sözlerini getire. O aytti: "Femen ya'ish minkum fesayara ihtilafan kesiran." Derslikte sizin aradan uzak yaşayanlar bir küp fikir karşılıklarını görürdü. فَعَلَيْكُمْ بِالسُنَّةِ Şuna göre benim sünnetime ve sünnetil hulefâ'er raşidîn el-mehdiyîne min ba'di hem doğru yoldan bargan doğru halifler sünnetine iyeriz deyip Peygamberimiz. Ona urt dişleriniz bilen gebişigiz. Hem hiçbir kaşan dinge yanılıklar kürtmegiz. Çünkü derslikte her bir yanılık ol adaşu diyen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İhtibar ediniz kadını din kardeşlerim. Peygamberimiz fitneden şu yolu niçin gidip anlatar? Ayte, onun sünnetine sahabeler anlağı bile katı itip tutunurga hem dinge yanılıklar kürtmezke bitti. Bu sırav hal itildi. Ayda biz bir-birimizge karata ihlas bulur. Hem sıravlarga cevap verir. Dinimizin sahabelerinin sözleri, amelleri boyunca kılabız mı? Kılırga tırışabız mı? Küp işrakta yok. Sahabelerimizin birinci buğun Müslümanlarının uylarına da kilmegen söz amellerini kılabız. Bu alarının yolu deyip yalgan taratabız. Ne kızganış? Sahabelerimizin birden fikrin kitirgende yışkına sana ningidir sek dahili, bid'at sözler, ameller işlevşi, fitna taratuşu deyip karılar. A'udhu billah. Bir nişan misal getirsek, bu mesele tamam da anlayışıp gider. Mesela bir türkü Müslümanlar
Менә шушы мәсьәләдә сахабаларның бердәм фикере шулай булган дип әйтә икән. Икенче бер төркем мусульман аңа җавап итеп, "Ә минем укытучым, хәзрәтем, шейхым шулай дип әйтте" ди. Мәсәлән, сахабалар, табииннар, имамнарыбыз үлгәннәргә дуа белән мөрәҗәгать итәргә ярамый. Алар ишетмиләр дип әйткәннәр. Бу ширк дип таныганнар аны. Аларга җавап итеп икенче төркем кардәшләребез әйтә, үлгәннәр ишетә, аларга дуа белән мөрәҗәгать итегез, алар сезгә ярдәм итер, минем остазым шулай итте диләр. Кемнең фикерләренә һәм сүзләренә без таянырга тиеш? Сахабалар, табигиннар юлынамы? Яки алардан соң килүчеләргәме? Саид ибн Җубайр әйтте: "Ма лам я'рифу al-badriyun falaysa min ad-din." Бәдр сугышында катнашкан сахабаларга билгеле булмаган нәрсәләр диннән түгел ди. Шуңа күрә һәрберебез үз-үзенә сорау сорасын. Берәр сүз әйтер алдыннан, яки берәр эшләр алдыннан сорасын үз-үзенә. Бәдр сугышта катнашкан сахабалар, менә бу мин әйткән сүземне белделәрме, юкмы? Мин эшләргә теләгән эшне эшләгәннәрме, юкмы? Ма лам я'рифу al-badriyun falaysa min ad-din. Әгәр дә юк икән, ул диннән түгел. Аны калдырырга кирәк. Уйланыгыз, Ибн Аббас радиллаһу анһума хариҗитларга шулай дип эндәште. Алар белән бәхәсләшкәндә, аларга шулай дип эндәште. Әйтте: "Мин сезгә Аллаһ илчесенең сахабаларыннан, мөхаҗирләр, ансарлардан һәм аның абыйсының улыннан килдем" ди. Коръән алар вакытында инде. Һәм алар аның мәгънәсен сезгә караганда яхшырак аңлыйлар. Ә сезнең арада мин бер сахабине дә күрмим ди. Имамыбыз Абу Ханифа, Ан-Нуъман ибн Сабит рахимахуллах, былай дип әйтте: "Син илгәре булганнарның, ягъни сахабаларның сүзләренә һәм юлына ияр ди, һәм төрле бидгатьләрдән ерактыр. Үз-үзебезне хәнәфиләр дибез, әлхәмдүлилләh. Әйдәгезче, имамыбызның насихәтенә колак салыйк. Мөхтәрәм җәмәгать, динебездә бик кагыйдәләрдән булып Имам Маликның сүзе тора. Ул әйтте: "Әлеге өммәтнең соңгы буынын бары тик беренче буынны нәрсә үзгәрткән булса, шул гына үзгәртә ала. Һәм шул чорда диннән дип шутланмаган нәрсә бүген дә дин түгел" диде. Нәтиҗә ясап, шуны әйтергә була. Әгәр без дин исеменнән нәрсәне булса да сөйлибез, эшлибез, яки безгә нәрсәне булса да сөйләргә, эшләргә кушалар икән, иң башта үзебезгә сорау бирергә тиеш. Ә сахабалар бу сорауны, бу мәсьәләне шулай аңлаганнармы? Галимнәребез аларның нинди сүзләрен китерәләр? Ул сүзләр дөрес микән? Ялган хәбәрләрдән түгел микән? Тагын бер зур файда: кемдә кем динебездә сахабалар сөйләмәгәнне, эшләмәгәнне кыла һәм шуңа чакыра икән, ул чын фитнә чыгаручы. Ул кардәшләребез арасында туган каршылыкларның сәбәпчесе. Allah subhanahu wa ta'ala An-Nisa surəsinin 115-ci ayətində əйтә: وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Шуңа күрә, кемгә туры юл күрсәтелгәннән соң, Аллаһ илчесенә каршы килсә һәм иман китергәннәр юлыннан иярмәсә, кемсә алар Пәйгамбәрбез вакытында иман китергәннәр? Әлбәттә сахабалар, һәм сахабалар юлыннан иярмәсә ди. Без аны кайда юнәлгән булса, шунда юнәлдерербез ди Аллаһ субханаһу ва тааля. Һәм җәһәннәмдә яндырырбыз. Ул җәһәннәм нинди яман урын. Ва aqulu ma tasma'un wastaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu yaghfir lakum innahu huwal ghafurur rahim.